Yeah, and Koya John Calvin, mano pot pa bedo honorable. Abedo la puny. Achako kwan mamega, machalo grade 3 teacher. Atimo Padibe Primary Teachers College. Okay. Matio makaliwe cheli pier bungwen. Kinge kanyo, achiro ka kwano diploma mamega Chambo University. Ma timo kwan me primary education. Kikore, achiro timo bachelor's in education general ki Uganda Christian University. Kikore kanyo, timo masters mamega education planning and administration. Okay. Ki Uganda Christian University. Pogi kakanya kene kina mabedo ka puony, mabedo wote kwan. Abedo ke kare me keto tama I church machigo. Achoyo book ariyo. E kare ma tieka timo bachelor's mamega. Chwinya chwala e kit mano dano wa ki ilweny. Meneno neni kuku pe bedo gina chien makonyo pado. Miero ki nen yo kit ma chuli pol kare chono bedo ka timo kere. Cha kere book I church ba kit ma miero luak ki kony ki kere me bedo ka chiel. Ki nge lweny book eno ni kiluo ni post-war reconciliation. Ma tia Amazon kai Google inche no kuno. Ingeo kware wachon gi pere ki buch. Ento pole ka ngat mo timo bal. Kitimo jami mukene we kokel kuchi kindano. So book eno ni akero jami mukene. Chika choli perach. Dok bena ngeni dini pe kwere chika choli. Tekke gino mo ken makelo bebe kindano no keriti e choli no gima be. So akero book. Karma atira timo masters mamega. Awon manene gang kwan machala puonyo ben maduong. Waka kero buka chiel dok nga choyo. Na ye me gengo awon igang kwan tutwale ikom lutena nyira. Pian waneno ki botwa kucha lutena wube ki kwana enta nyira polepe ki kwana tutwal. Okay. Maka dong uneno kit me ger mo ki ken ki neni tuwa bed gang. Tutwale ma dong ne kay nen leb mo karre kome. Ingeo yang ma wano kwano. No lutena nyira pe bedi chacha ko bedi tieni. Ino la ten klaja ngwen no dong anyaka ma dit ma chakoro pongo. Ma jomo kene ni lep ma ke wajo bot lutena nyira kar mo kene balo chwingi ki bedi gang kwan. Weka wacho buke no ni me konyo wacho bot luak ni dit ta kwan pe ngat mo ke ken ma ti gang kwan mir ki chwal ma romo dok lemo mir kar ko pe. Okay.